Svako u Beogradskoj areni od 9. do 11. aprila i potraži igračke u novim Lino žitaricama. Lino i Beogradska arena se vode u šetnju sa dinosaurusima. Naučnik Richard odveo je 2 istraživače u Italije. Tamo su bili izloženi kozmičkim zracima. Dobili su neverovatne moći koje su im zauvek izmenile život. Ostali su fantastična reporta. Jedan leći auto u strelu, New Yorku i parkira se baš u mojoj strani.